clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le ve kule February ni thum sang ni som ni panga ania khovel buaina chanchin thar lang sar zualte ilo ngai thaliangu US sarkar chuan February ni thum sang ni som ni panga tangin Mexico Canada le China atanga bungrua lak luwa chia lak na thar asiam chu amang tan dona President Donald Trump chuan karliam ta injin ni khan heng ram pathum atanga chia lak na tur Canada le Mexico atanga bungrua lak luwa za som ni le panga chia lak na tur le China atanga bungrua lak luwa za som chia lak na tur thupek pathum chu asan thewina zia kani Canada atanga oil natural gas le electricity lak luwa ero chia hi za som lak ani thungang Trump chuan chia ti san hi America mi te ven himna turina chulani atia US ari lo fentanyl tol lu le document nei lo dan lova pem lu chin te dan cha an ni ma chuan he dan thar hi man ani tur thua soi ram pathum te hian US sarkar ruam manna thar siam hi na taka soi selin chanlet ngei po antum tian soi Mexico President Claudia Sheinbaum chuan US atanga bungrua lak luwa chia ti sa na tur thu pek ati chuak ve hala Canada Prime Minister Justin Trudeau point US atanga bungrua lak luwa chia za som ni le panga an lave don tia soibok China point an chang let ve ngei don ti soin US in chia alak sakza za som chu China a US bungrua thon luwa lak ve tum thu soyani heiba ka World Trade Organization a complaint thelu atum ti soin US in chia lak na thar asiam thar chu WTO kai suaina dan bo chet na ni atiani United States sipai te chuan karliam ta khan Somalia rama Islamic State firfiak pol laka beipuyan thaka US President Donald Trump chuan sipai te hi beipui thak turin thua pe ti truth social asoya firfiak te chu zong chuakin antilum zel don ti soi ji bok he beipui thak hi Somalia sarkar poina siat puyani Defense Secretary Petty Hexet chuan beipui thak na hian Somalia ISIS mun golis tlangami chu an bitum ti an soya beipui thak na hian civil mi hliam le thi anom lova firfiak pol mi le sairo engi mozat an thi nia siat ani thu atar langani Somalia President Hassan Sheikh Mohamud office point US sipai te beipui thak chungchang hi ex atar langin hei hian firfiak te beitura ram panhi sipai te thodun na chak tak asiam thar le ni na soi firfiak te noi bo turin ram dangte an tho pui zel tur thu asoi bok Somalia rama ISIS firfiak pol hi kumsang ni som panga al sabab atanga indin an nia galgala tlang tunga in khwarin training camp te an nia Abdul Kardi Muminan akai suayani Myanmar sipai sarkar chon emergency an puan mek chu tharuk chunga tan po sei chun zamani le ti ni som thum le pakhat thakhat sang ni som ni le panga khan apuanga emergency po sei hian in thlan nei hun tur chu ati khot lai le don ta ni sipai sarkar hian civil sarkar thu nei na an ne chu nuwa emergency hi puang zui ngalin kumli chung an puan nuwa po SAC do dal tu te chet na ala hluar zela wangin po sei chun zomani ti an soya in than pui nei tur po an la hoi hot thei don lova kumina in than pui nei tumin in buat sai nge an tum ti an tar langani sipai sarkar thunun National Defense and Security Council chu an lungrual takin tharuk chunga tana state of emergency po sei chu apumani sipai ho tu minong lai chu acting Myanmar president ni nate interim caretaker sarkar prime minister ni nate commander in chief of defense ni nate achil kop meka emergency chu in thlanrin tla le dikan nei theinan po se ngai ni in asoyani sipai sarkar hian in thlan hi nei nge an tiama ahun turero la soi chiang lovin kumsang ni som ni le panga buat sai man chu arinom lem lawani Myanmar hian kumsang ni som ni pakhat February thla a sipai ten thu nei nan chana tangin tual chung buaina la thleng chun jom renga ram chung boruak alaral muang theilowani mipui sarkar kumsom chung ding to pai thla ka ni chu du lovin mipui te chuan lungoi lo na nasa takin an lan tira sipai sarkar chuan heng mi te hi na takin adole tani sipai sarkar in kumsang ni le pariata danan sema chuan tharuk chung o tur state of emergency azo huna athara in thlan nei tura dan cham ni in he dan hi man alani reng ti sipai sarkar chun an tar lang bok ma se census kalpuyang ay wangle na tho tur an lani awangin emergency hi po sei nia tar lanani
Burma sipai tan ma do ten thu nei na an pong lak hi voin hian kumli aliam na ania kum nga na amang tan me kani tan ma do Burma army chumi pui sarkar laka helpol chan an changta a chuti rualin democracy lam tuang zo le tumtu generation jetam jok telna Spring Revolution Force PDF CDF te chu mi pui sipai legitimate army an nita zo kani kumli kaltak han thlir kir taila military junta sipai te chu mi pui ten sual sipai ti in an ko hloma suam mang tual tha mang ruk ru pong sual mang din huna anom me kani Burmese Military Council sipai te hi kumli chungin revolutionary sipai le nam sipai te kutuarin asang asing telin an thia an hliama thi le hliam bang te po mi pui sipai te manan to ka abak zong chu an nung tol pheng phunga mual pho takin thenom ram India China Bangladesh le Thailand rama an tlan lu ti kan thawo me himpiala an sipai battalion lama kir le ta ing muzat po an pu ten dam taka kan in mule chu avalo mom ve tia soyan he kim an officer len commander chin chu an bana zelan tan tir ba ka brigadier then khat chu thiturin an chung thu an rel sak zo kani tuna van nei thak taka ladam ve trok trok janta sipai te chuan an tho pui an sipai thi le hliam te man tok te tan bo te chan chin hi ni tin hian an ringa eng ti khuna nge an chunga a thlen ve don ti hi thin phu dep depin an thlir ringa ni military council sipai ral do na hmuna thita te ni pui fanaw la chu an pasal te an thi nu thlathum chung chau anom na family len a an chen na chu lu an phal saka pension ti fel ma in no chu an tok thina ni sipai ruang mu let lo chu sipai tlan bo wanga chiarin an pui ten an thla lo an dong lo fo boka sipai in do na thi chung te ang bokin an chen na atangin an no chuak ve boka military group sipai din hun chu kan rin phak ba kin a chele mai in do na huna lu chum ban chum huama tel hi ram le namtan nilovin an sipai officer lian te in le lo ven him saka an hau sakna ngel he zual nan chau a nun na an hlan ani ti an hre chiang ta hle ani kumli chung February ni khat sang ni som ni palia tanga February ni khat sang ni som ni panga hian janta sipai sarkar hian military regional command headquarters som palia nei zinga northeastern command le western command headquarters pani chu achan towa sipai asang tel thim asang tel bok chu manan to ka sipai tam takin ma ni sahim na zongin an tlan che to bokani tichuan a sipai in dailo na phusuk tumin dictator senior general than su hunlaya andan siam to kha thar tho lein military service law chuan mang tan ta thalai asang asing tel te me chu ti luina mangin sipai an tran lui tir ta indona mun tam taka military janta sipai te chu be pui thak tu ni lovin tran mun khuara dang tu din mun leka anum to ani operation 1027 chu nei chho tan ania Myanmar National Democratic Alliance Army le tang National Liberation Army baka tangrual sipai dang ten san state marlama SSC sipai te chu be pui an thla ka Arakan Army ten Rakhine State pum pui an la thei trep to chuani Kachin Independence Army ten Kachin State chunga indona an ne apiang in hne na an changa Karini National Defence Force ten kaya biala hne na hladau an cham me kani Chin Armed Groups sang le PDF ten Chin State le Upper Sakang Region lama hne na puan zar an zar bil zel boka December ni somni pakwa sang ni somni pali khan Revolutionary Force ten khopui som kwale pali lai an thunun to ani Sakang region kalimyo chimlam koku khwa ral tlan kem chu military council ten January ni som thum le pakhat zan khan thlonai nan boma tual chungmi pakwa aya tlem lo an thia hliam anom nual thu sia tani kalimyo chimlam revolution pol ten an thunun na mun koku khwa ral tlan kem chu leilama beilovin January ni som thum le pakhat zan dar nga le chan vevel khan thlona in an bom thu sia tania alim chona kan chia dan chuan sipai pakwa aya tlem lawan thi ni in kan ria hei poin an tam mai thei ti in kalimia wa hre chiang tu mi pakhat chuna soi henga nun na chan ta te hi ral tlan mi te an nia nun na chan te hi an pun mai thei thu ria tani leilama in be na lovin ral tlan te na mun tumranin thlona in an be thut thu ria tani falam khulak be na thlathum chunga police officer telin sipai cha chuang manan nia Military Council sipai an dabel na hun IB 268 po relo te alak tum ani thu CNDF thu puang tu salai ti mi chuna soi
January thachung khan falam khuwa military council hmuna sipayan da bela kem dang chu kan lak sak vek towa tlanga kem jani somruk le pariat la bang lak tumin chin brotherhood pol tenen kan ma chon mek ti in salai ti mi chuna soi chin brotherhood operation te hian chin chimlam min dat khwale chin marlam falam kholak chu ni kum sang ni somni pali November ni kwa tang khan be chanin thakhat nuwa min dat kwan lak saka falam kholak tumin an be mek thu sia tani falam kholak tumin military council 10 January thla atang khan an ke mom chun IB 268 asipai somthum vel an dabel nuwa thlo na in an bom zui thu sia tani falam kholak an tuma an be na ni ni nuwa falam khwa police officer telin police somli pangale anral thuam tam tak nen an man thu sia tani boka nikum sang ni somni pali December ni som parukhan military council 10 falam khwa beina tura sipai som kole pasari an dabela chin brotherhood tangrual pol ten an be ngala December ni som ni le parukhan an sipai puitu turte an man vek baka khochung then fai na an tho chun jom thu sia tani bok an mani puitu sipai te kan be ngala December ni som ni le parukhan an vain kan nea kan man nual mai kalimeo lama tlan chituram noya kan mana akar laka hliama bangin an thinualani kan sia china chuan kalimeo lama sipai pali chawan thlenga adang zong chu kan ne vekani ti in salai ti mi chuna soi sipai za chuang an man te hi international dan kalmangin enkol mek an ni thu sia tania sipai an man jinga hian rengon lama puak phur turan man te sipai tang tura an man te zuri wanga an man te tang mek sipai tang tura an man te sipai tang lui tura thalai an man te le sipai tang lai tle rol te han tel thu siat ani bok February ni khat sang ni somni panga choma dar som pakhat khan union budget sang ni somni panga sang ni somni paru parliament lok sabha phar turin Nirmala Sitharaman chu aron ding chuaka opposition MP lam aweng cheng noi noi awangin finance minister the soi masalam hi asia lei theilova minit thum nu lama beng cheng aziom ta ka wangin athu soi po asia theitani Nirmala Sitharaman hi August ni som pariat sang kha zakwa somnga le pakua pianga apasal chu parakala prabakarani fa pakhat an nei bok thiamna lama MA economics MPhil JNU watanga zir chuakania PhD economics azir line apasalin London School of Economics a PhD zirna tu scholarship amua wangin PhD chu azo talova London kupuya anum lai hian Price Waterhouse BBC World Service na athokani London atanga an lo ho nu in kumsang ni le paruka BJP azoma sangni som atanga som palia BJP spokesperson ani heti la hian siat na le thiam na lama asiam zia le English athiam zia television talk show le debate sang aram chu mi puite mel siatin mithiam tam takin ama theina an hu mai lo kher mai kumsang ni som pali khan Minister of State for Commerce ani chana ache thate ma wangin September ni thum sangni som pasari khan cabinet minister adani in defense achanga Prime Minister Indira Gandhi nuwa India ram meche defense minister nile masaber ania India ram meche jinga full time defense minister masaber ani Karnataka state atanga Rajya Sabha MP ani boka kumsang ni som pakwa Modi 2.0 me ni som thum sang ni som pakwa sarkar lak lu khan finance minister atan lak lu ania Modi sarkar 3.0 apo hian finance minister bok ni le in ni union budget kha tum ni interim budget le full fledged budget a phara Modi 3.0 a hian finance minister ani tuan par chuan budget phar tam ber record asiam chho zel don ani he thu kan soi chan hi kumsang ni som pakwa India ram GDP thanna April atanga June first quarter chunga atlak niam le nungtol chungchang social media ka soi mi pakhat le khathiam fele thilchin chang review nia ka ngai hian Nirmala Sitharaman chungchang siang reng takin aron ziaka thiam na ma pom matric eng tin emo zo ve sam samani thute aron ziak kur luaya a budget siam thiam lo chungchang te economics thiama arin lo thute nen lam central minister pakhat nen angai fin ani theibok keilain India ram politician meche jinga le khathiam le siat na le thiam na lam a siam kaloti ve te reng nen Finance Minister Nirmala Sitharaman chuan union budget for sangni somni pangan hi ruka phar zo ta chi ati hian
azona budget phar tamber aron nitani Nirmala Sitharaman hian budget thar financial year a phar chia khan akum zona voiriat budget a pharna anita chia India ram parliament chanchina record tharani Nirmala Sitharaman hian kumsang ni sompakwa BJP in sarkar na anchana tangkhan finance minister ani ngala khamikum full budget sangni sompakwa somni Sitharaman ni budget pharmasak berania khamikum interim budget kha finance minister le BJP leader Piyush Goyal phar ani tuna hian minister for commerce and industry ni thung kumzona union budget phar tambe record chu Morarji Desai kha ni in azonin union budget chumruk parliament a apharani Morarji Desai hi Jawaharlal Nehru noya finance minister chinania Nehru thi nuwa congress roi tu ni na Indira Gandhi nen anin chuwa atira senior leader tamjok feina man thlop joka in thana ache chiata ka wangin party tharadina kumsang khajakwa somsari pasari khan prime minister of India aron nitani parliament a budget phar jing berchu Morarji Desai khani in voice of union budget aphara hei hi kumzon zatin ani lo thung Desai hian budget a pharma sakber chu sangkha zakwa somnga le pakwa ania he sarkar tram nga kwa tanga rukthum chung hian full budget voi li le interim budget voi khata phara kumlin nuwa Desai hian heng ruksari rukriat rukwa te hian full budget a pharlia hei ba ka hian interim budget voi khata phar buka budget a phar zongjong za chu voi so mani finance minister Nirmala Sitharaman hian Morarji Desai budget phar record voi som hi khum theina hun thatak aneya kan lo thlir zelang chu ramsoi tu ngai sanomte union budget sangni somni panga pi Nirmala Sitharaman na phara azona union budget voi riat phar thei India ram record chiam tu ani chuti khopa mi fel le rin tlak chu Lok Sabha MP chu tir kha antuma sum ka nei lo kading ve thelo ni mai ro se atitlat zel nia en ro pui takhi economist MAM filani pasal then ani vetlat a pasal de chung hi congress an nia ani hi Rajya Sabha MP ani ngar RS MP tram khat finance minister masabir le ni theyom chunani Mizoram buaina ya home minister prime minister na po tum ni lo thok to thom na jet India ram ti buai tu mizo chu engzange India ram hun sang sanga thon darila ram an ti buai thelo to pang ti tu kha IMP pension zongjong mire thei chom na na hlana Delhi a mi in lo in awma in lo mana pek thelo wa wangin in lo atang nan not chuak hialani an ho chu lai lo mutu local newspaper editor pakhatina chanchina ti chuaka sarkar lai puin pui atuma India ram tan tang kaina kan i phak to lo ti in chan puina ala du lo bok atopa India ram choi moina sang ber Bharat Ratna an pe top hialani